Biće prvo bolje uslovi za rad, pošto nam radić ulaze sa jedne strane, pacijenti sa druge strane, odvojiti mora za zlopu. Donatorima Evropskoj uniji i Švajcarskoj vladi koji su preko partnerstva EU PROGRES-a opštinama Srbije uložili u Kuršumliji preko 300.000 evra. Mi smo sa tim sredstvima izgradili novu laboratoriju u domu zdravlja, uradili smo grejanje u sportskoj hali i ventilaciju i spoljno uređenje, napravili smo pijacu i urađeni su planovi detaljne regulacije kuršumlijskih prolomanja. Mi zaista to ne bismo mogli da uradimo da nije bilo ni sredstava, jer u ovom budžetu nismo ni mogli da predvidimo takav iznos. Gospodinu Gremu Tindalu se zahvaljujem na poseti današnjoj i za sve što čini za unapređenje života u Kuršumliji, a naravno i kancelariji Progresa i preko. Ja ispred Doma zdravlja se zahvaljujem donaciji Evropske unije, odnosno Progresu i Vladi Švajcarske, koji su nam pomogli preko lokalne samouprave da odradimo ovu zgradu laboratorije koja košta negde oko 120.000 evra i koja nam mnogo pomaže u radu. Pre svega je pacijentima mnogo dostupnije i lakše im je da uđe u ovu zgradu nego da je bila stara prostorija, a normalno i radnicima samim koji rade u laboratoriji je mnogo bolje i mnogo su bolji uslovi za rad. Vidić said we're here today to look at the results of some of the European Union. Kao što je predsednik opštine Vidić rekao, danas smo ovde da vidimo neke od projekata koji su pomogli investicije građana Evropske unije i Švajcarske. And with this laboratory, it's a pleasure to come here. Madam Director tells me that... Zadovoljstvo mi je što sam danas ovde i zaista zahvaljujem se na projektu koji je bio jako dobro odrađen. Zahvaljujem se i predsedniku opštine Vidiću i gospođi Urani Petrović, direktorki, koja, kako je rekla, sama izgradnja ove laboratorije je omogućila da se unaprede usluge koje dom zdravlja pruža, da se omogući da se poboljšaju uslovi za rad kako zaposlenih, tako i sami uslovi koji se pružaju, odnosno uslugi koje se pružaju građanima Kuršumlije. Thank you. In this project, I think it's a job well done, so I congratulate you and I'm happy to be here. Real results of the European and Swiss donation. Tako da je u Progresu 2, ukoliko bude bilo dobrih projekata, svakako bit će to prilika za ambasadora da dođe ovde i da se lično uveri. The main thing for me is that you're sitting. The main thing is we try, when it gets my age, we try to keep our health, so I don't have to come and visit you. U njegov godina možete vidjeti da se održava zdravlje, tako da se nadam da neće doći kod vas nadam. Takođe, vi ste projekat vam omogućio da budete aktivniji u tom nekom smislu, da imate više udruženja i sportskih klubova koji koriste ove hale i da imate... Sad imate vrlo sadržajan program.